Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Whose families have been slaughtered for generations from arms that you are admitting being sent to Denmark, to Israel. Og hvis ikke man har flertal, så er det pludselig en situation, hvor der er nogle andre lande, der sidder og bestemmer, hvem skal mene hjemme. Men det kan man altid diskutere. EU er underlagt de samme internationale Ja, det er godt! Kunne du ikke holde? Civil